इलेक्शन पिटिशन की ऑर्डर इंटरिम स्टे तौबीनबा थाखिबा सुरचंद्र की पिटिशन कोर्ट ना डिसमिस तौख्रे ngarang manipur high court na kaksin kendra gi hana ge mla y suchandra gi mikhal adu sana han khidaba ka loina na rameshwar bu mikhal adu da mai pak le haina takhiba election petition gi order adu interim stay tobina ba y suchandra na court asimak ta tharkhiba miscellaneous adu ngasi court na dismiss tawkhre Election petition number 1 of 2017 ga mari leinana ngarang Justice M.V. Muralidharan gi court na takhiba rai adu interim stay tobina ba yengkhom surchandrana mayang lambam rameshwar amadi naurem achobuna opposite party oiba miscellaneous adu tharakhi petition adu da senior advocate T.I.S. Iboholna applicant ki counsel amadi advocate A. Mohendro amasung advocate A.J. Pebamna opposite party ki counsel oina lepki Petition adugi matungina election petition number 1 of 2017 ga mari lenana thasigi mangada Manipur High Court na takhiba rai adugi mathakta the Representation of People's Act 1951 gi section 116A gi makhada Supreme Court ta appeal satkani Petitioner masana oral amadi documentary khudam changdam kaya leibana appeal adu Supreme Court ta soidana mai pakani maramaduna order adu interim stay tobina ba appeal tauki Petitioner की counsel की माइकई दगी था सिगी तरेत की तारा मंगा फौबा सुथी लेखिबना मरम ओइरगा तांग मंगा की जजमेंट ऑर्डर अदु फंगबंग अमलोइदबना मरम ओइरगा अपील सी फाइल तौद्री फौबा ऑर्डर सी स्टे तौगिनबा अपील तौकी opposite party counsel advocate A.J. Pebamna appeal adu yaningdaba phongdokpaga loinana petitioner na court ki order adu website tagi download tawduna appeal file tawba yai court ki rai adu stay tawpham thokte haiba wafam thamki loinana the Representation of the People's Act 1951 gi section 116B gi matungina order ama stay tawge harbadi matik chaba maram pigedabani haiba wafam thamki court na nakal anima ki warol kup na tarba matungda hai the Representation of People's Act 1951 gi section 116B gi matungina petitioner na order ama stay tawna ba thaba tarabadi matik chaba maram pigedabani adubu petition asigi oina di matik chaba maram petitioner na piba ngamdre maramaduna court na petitioner gi appeal asi ayapa pidaba ga loina na dismiss su tawre haina rai takhi aduga topa paw mana lama gi antibody na covid-19 layeng ba ngambe ai haina thajari Yamna pikpa adubu shakti yamna leiba novel coronavirus antibody sarukara lama singdagi lokthokna ba pambai ama scientist singna phangle masi shor honjin bada yawgadaba mahiki mawongda semnaga covid-19 ngak thokpa amadi layeng ba ngamgani haina scientist singna hairi nanobody hairaga khangnaba lama gi akhanaba antibody sing asi miyoibagi antibody singdagi yamna hena pi adubu makhoi si covid-19 laina tholiba SARS-CoV-2 virus hatokpagi thabakti sarukaya hena shakti lei amasung yamna kuina chatli haina United States ki University of Pittsburgh School of Medicine gi researcher singna phongdoki Study adu da research tawba singna weli kauba amuba lama amada SARS-CoV-2 gi spike protein amakha kapsinki amasung tha anirongi batungda sa asigi immune system da virus asi hatokpa ngamba mapung pharaba nanobody kaya thoraki hai mass spectrometry da base tawba technique ama sinaduna hairiba nanobody sing asi masak khangdoki masigi matungda nanobody sing asi SARS-CoV-2 virus marakta amuk thajinki Maduda nanogram gi fraction amakhakna virus sing hatoktuna cell million kya virus sangbadagi kanki hairi lamadagi lokthokpa nanobody singsi room temperature da laibangami amasung chayol taruk khangba ngami masi covid-19 narba mi amada khwaidagi darkar taba thabom bida haktheng nana sanghan nabagi damak shor honjin bada yawhan ba yagadaba mawongda semdokpada nanobody singsi akaiba amata lekhide hairi aduga topa pawmana Writer amasung filmmaker Dinesh Tongbram lekhide Manipur gi saknai raba sumang lila amasung film gi script writer oibata natana filmmaker Dinesh Tongbram ngarang thinpung amarom tabada advanced hospital da masagi anaba mana maram oiraga lekhidre mahakna lekhidabada masagi sahi humphum doi sukre lekhidrabagi loina bi amasung masanupa ama masanupi ama thamlami masagi sinpham oina TP cell da SO oirami Dinesh Tongbram ing 1957 gi November thada Moirang Khunau mamang sabal da pokhi apokpa amasung apokpi gi mingna mathang sitna Tongbram Bira amasung Tongbram Tombi kawi animaksu leikidre loina bigi mingna Tongbram Ongbi thambal leima kawi ai bama oina tongan ba mana mathum kya marom su phangre Manipuri sumang lila film amadi radio play kya da mai pak na khut tharamba ai ba ama oina thoidokna mahakpu miyamna Dinesh Tongbram haina khangnai Mahangna iramba sumang nila singi manungda ipan thagi isel postmortem igi mahau 23rd century adhikar thawai na punsigi damak Manipur ban
इम्फाल डायरी ऑफिसर मसीसु पुंसीनी सरकार से कनागिनो मेलोडी पिज्जा 1 पिज्जा 2 तमद चलू असिनसिंग असी पनबे याय फिल्म की लमदसु स्क्रिप्ट राइटर अमसुंग फिल्म मेकर अमा ओइनसु मणिपुर फिल्म दा खुदोल कया तौरमदी पनबे याबसिंगदी इगी महाव मंत्री दोलान सना 23rd century पिज्जा 1 पिज्जा 2 मोनालिसा अमसुंग सेलुलोइड फिल्म दा नमलगा डिजिटल वीडियो फिल्म ओइना पुथोखिबा नाकेन थाना ngairi हारिबसिंग असिनसिंगबनी मसिदा रेडियो प्ले कयासु खुथारमी महांग अहान बई खिबा इंडिया पुंबगी लीला की अथो एहन तानाबदसु अहुम सुब ताकिबा अंगान बदसु ममलब पुंसी हारिबा प्ले सी पनबे आई एपिसोड चाम हेनबा रेडियो सीरियल इमुंगी वाथोक हाइबसिसु महाकी खुदोलनी सौरागना सुमांग लीला फिल्म अमसुंग रेडियो प्ले पुन्ना चामगी मथक्ता इरमनी अदुगा तोप पावमना NNPG ना IM गा उनबदा अयाबा पीखरे नागा पॉलिटिकल इशू की वारोइसिन अमा अथु मतमदा पुरकनबगी दमक्ता वर्किंग कमिटी ऑफ नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप NNPG ना प्री कंडीशन अमत याउदना NSN IM गा उनबदा अयाबा पीखरे NNPG की फिरेप अदु वर्किंग कमिटी की कन्वेनर N कितोभी जिमोमी अमसुंग पॉलिटिकल अफेयर्स मिशन ऑफ नागा पीपल्स फ्रंट PAM and PF की कन्वेनर TR जेलियांग ना लुसिंग टीम अनी की कंसल्टेटिव मिफम अमा पांथोखरबा मतुंग दा लाखिबनी वर्किंग कमिटी ना TR जेलियांग ना लुसिंगबा PAM ना इंडिया गवर्नमेंट का यासिनबा पोरकनबा होनरिबा नागा पॉलिटिकल ग्रुप सिंगी मरकता अफबा मरी अमा सेमगतनबा थमोय सेंगना होनजबा अदु मसक खंगी NNPG अमसुंग PAM of NPF अनी की मरकता वही खरा लाना आर्था इनबदगी लेनरंबा भात तानदबा अदु सेमदोखरे मरक सिदा जेलियांग ना पाउमी सिंग उनबा अमदा हाई IM अमसुंग NNPG अनी मंगना स्टेक होल्डर सिंगी अपांग खंगना वारी सानबदा अयाबा लेरे नाकल अनी मंगना वारी सानबा सिदा अयाबा पीरबनिना सही तौनद्रिंगे की ममांग अथु मतमदा यानबा मा पोरकलगनी हाइबगी अचेतपा थाजबा लेरे अदुगा तोप पावमना सही कुनरोंग की मतुंगदा अहानबा अल्जेमर की हिदाक रिव्यू तौरबा याय ख्वाइदगी थमोय सोकपा अनाबसिंगी मरक्ता अमा ओइरिबा निंगसिंगबा ngambagi mapangan wasilakpagi laina अल्जेमर तपथानबा ngami हाइना क्लेम तौबा हिदा अमा हौखिबा सही कुनरोंग की मतुंगदा अहानबा ओइना यूनाइटेड स्टेट्स की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ना रिव्यू तौरबा याय मसिना सही कियागी मतुंगदा मरुओइबा फिरेप अमा लौरकद्रा हाइना थाजरी एडुकानुमाब कौबा हिदाक सी कैम्ब्रिज मसाचुसेट्स ता बेस तौबा बायोजेन अमसुंग जापान की इसाइदा पुन पुथोकपनी FDA की मपानदा लैबा एक्सपर्ट सिंगी पैनल अमना हिदाक सी रिव्यू तौनबा FDA दा पौताक पीखरे पैनल असगी पौताक मतुंगिना FDA ना मतम पुनमक्ता इंदे अदुबो अयाम्बा मतमददी इल्ली मथंग चही की मार्च फाउबगी मनुंगदा फिरेप अमा लौनबगी मतम फंगली हिदाक असिना अल्जेमर फहनबा नते अदुबो लैना असि थुजिलकपगी चांग तपथहली हाइना क्लेम तौबा खक्तनी हिदाक सि कदाई फाउबा फबनो हाइबदु चपचाना खंगद्री ममांग चहिदा हिदाक सि इकान कानादबगी मतौ उरकपदगी कंपनी सिंगना स्टडी असि लेपकी मतमदुदा मखोइना दोस खरा वांगा थाबददी फई हाइना फोंदोकी मदुगी रिजल्ट अदु हौजिक फाउबदी होंगद्री अल्जेमर की हिदा अमा पुथोक्तब यादे हाइबगी खौरांगबा कया लैबा मरमना ब्रेनदा बेटा एमिलोइड कौबा प्रोटीन सेंगदोकपगी मथौ तौई हाइरिबा हिदाक असि FDA ना रिव्यू तौरकद्रा हाइनदी थाजरी अरोइबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो येंबिरिबा खुदिंगमकपु थागतचरी।